Turn down the harmonium in the monitor, please. Nama Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachadine Nirvisesha Sunyavadi Paschachandizitharine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvisesha Sunyavadi Paschachandizitharine. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri
Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Turn down the harmonium. Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare. Everybody very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna Radhesham Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Everybody together, very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Nitai Go Premanandi Shri Gaur Nitai Ki Shri Radha Shyam Sundar Ki Shri Krishna Balaram Ki O Giriraj Maharaj Ki Harinam Sankirtan Jagya Ki ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna. Is everybody well today? Ar visiems šiandien gerai sekasi? Gerai You jaučiatės? speak with Shakti. Crying babies have to go. Visus vaikus, kurie verkia, prašo išnešti. Very sorry. Ir labai atsiprašo Maharadžas. I once went to a classical music presentation at a university in Delhi. Delyje universitete vieną kartą lankiausi klasikinės muzikos koncerte. I was on a flight coming into Delhi and I read in the newspaper it was in the seat that this performance would be conducted in the evening. Skrisdamas lėktuve perskaičiau laikraštyje, kad vakare Delyje bus šitas pasirodymas. And there were going to be two performers. Bus du atlikėjai. One was a man named Shiv Kumar Sharma. Vieno vardas toks. He's a maestro and he plays a type of a string instrument. Jisai groja styginių instrumentų tam tikrą rūšim jo. You have to speak with Shakti. And the other person, his name was Birju Maharaj. Ir kito atlikėjo vardas buvo toks. And Birju Maharaj, he's a Kathak dancer. Jisai yra katak šokėjas. So when I arrived at the school, the university, the auditorium was absolutely packed. Kai atvykau į tą auditoriją, į tą universitetą, auditorija buvo pilnutėlė. And the student usher, he looked at me, he said, Maharaji, there's no place for you to sit. Ir vienas iš studentų pažiūrėjo į mane ir pagarbiai tai pasakė, Maharadža, atsiprašau, jums nėra kur atsisėsti. And then he folded his hands, he said, would you mind sitting on the stage with Shiv Kumar Sharma? Ar sutiktumėte atsisėsti ant scenos prie atlikėjų? And I just went, no, absolutely not. O aš tariau, ne, visiškai ne. So the maestro was sitting here. Maestro sėdėjo ant And scenos, I was sitting right there. Maharadžas jam už nugaros. And then I was, he was a very humble person, Ir atlikėjas buvo labai nuolankus žmogus. which is something that always amazes me, that you meet these people who have these phenomenally God-gifted talents, but they don't seem so proud. Mane visada stebina tai, kad fenomenaliai apdovanoti žmonės niekuomet nebūna pasipūtę. And he was thanking the school for inviting the students and having a concert like this so that the Indian kids could remain connected to their culture. Jisai dėkojo universitetui, kad pakvietė jį ten koncertuoti ir kad mokyklos mokiniai galėtų prisiminti savo kultūrą. Then he began to explain what he was going to play that night. Ir jisai tuomet pradėjo aiškinti, ką gros. And he was going to play a particular raga. Jisai ketino groti tam tikrą ragą. And while he was speaking, one child in the back started going, Ir kol jisai kalbėjo, auditorijos gale vienas iš vaikų pradėjo verkti. and he stopped and he folded his hands. Tuomet atlikėjas sustojo ir sudėjo pagarbiai rankas He said, I have a very humble request. ir pasakė, turiu nuolankų prašymą. He said, I can see that there's a young maestro in the back of the auditorium, Matau, kad auditorijos gale yra jaunas maestro, and I am old maestro. o aš esu vyresnis maestro.
And I'm a little bit worried that when I play my raga, he may start to sing his raga. Ir truputį jaudinuosi, kad kai grosiu savo ragą, jaunasis maestro pradės groti savo. And the two ragas will not be compatible. O tos dvi ragos gali būti nesuderinamos. So he said, I humbly request if that happens, then the caretakers of the young maestro will take the young maestro out. Todėl nuolankiai prašau, kad jeigu taip nutiktų ir jaunasis maestro pradėtų groti savo ragą, tai jo prižiūrėtojai tiesiog jį And pasirūpintų. I was listening to a recording of Srila Prabhupada once, Vieną kartą klausiausi Šrilos Prabhupados įrašą and Srila Prabhupada said, a child started crying, and he said, please remove the child. ir įraše, toje paskaitoje, vaikas pradėjo verkti ir Prabhupada paprašė, kad jį išneštų. And one reporter was there, and he said, why are you asking for the child to be removed? Because you're a realized person, you shouldn't be disturbed. Ten buvo reporterių ir vienas iš jų paklausė, jeigu jūs esate save suvokusi sielą, jums neturėtų trukdyti vaikas, kodėl prašote, kad jį And Prabhupada said, oh no. nutildytų. He said, I will not be disturbed, but everybody else in the audience will. O Prabhupada atsakė, ne, man tikrai netrukdys, tačiau visai auditorijai trukdys. Okay. So everybody's well today? Ar visiems šiandien viskas gerai? Wonderful. Nuostabu. I came at the end of Srila Bhakti Chaitanya Swami's talk. Atėjau pabaigoje Bhakti Chaitanya Swamio Maharadžo paskaitos. And basically he was discussing the instruction that Lord Nityananda received to worship Krishna and chant Krishna's name and teach everybody about Krishna. Ir Maharadžas pasakojo apie tai, kaip viešpats Nityananda gavo nurodymą garbinti Krishną, skleisti jo šventus vardus. And then he was just going to explain Jagai. He was leading into the explanation of the Jagai and Madai Lila. Ir Maharadžas ketino pradėti pasakoti apie Jagai ir Madai, jų žaidimus. And he said, so if you want to hear more, you have to come tomorrow. Ir pasakė, jeigu norite išgirsti daugiau, privalote ateiti rytoj. But basically, going into the discussion about how compassionate and how merciful is Nityananda. Tiesiog buvo pradėta kalba apie tai, koks maloningas yra viešpats Nityananda. And our acharyas, since that time, they have captured that mood of, unalloyed compassion, and they have endeavored in their ways to give the Krishna consciousness movement to everybody in the world. Ir mūsų ačarijos, jie visi užfiksavo visi tą nemotyvuotos užuojautos momentą ir jie skleidė Krišnos sąmonę visame pasaulyje. And for all of us, the greatest example we have of that is our Srila Prabhupada. Ir geriausias pavyzdys visiems mums yra Srila Prabhupada. That on the basis of that feeling of compassion for all of the, fallen and suffering souls in this world, at 70, he left India to begin his mission. Siekdamas padėti visoms puolusioms sieloms visame pasaulyje, Srila Prabhupada, būdamas 70 metų amžiaus, paliko Indiją ir išvyko į nežinomą šalis. Being such a representative of Lord Nityananda. Būdamas viešpaties Nityanandos atstovas. And carrying the process of chanting the holy name and worshiping Krishna and Krishna's teachings throughout the entire world. Ir jisai skleidė Krišnos garbinimo ir šventų vardų kartojimo metodą visame pasaulyje. And we should really consider that we have come to this festival in this beautiful place in Lithuania because we have become touched by the mercy of His divine grace that has come through His representatives. Todėl turime gerai suprasti, kad atvykome į šį festivalį, šią nuostabią vietą, nes mus vienu ar kitu būdu palietė Šilos Prabhupados ir jo atstovų malonė. And all the Vaishnava devotees of the Lord.
ir visų kitų vaišnavų And they've malonė. given us this most ideal process to chant the name of Krishna Jie and to davė, worship Krishna and to learn the teachings of Krishna that are given in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. jie davė mums patį tobuliausią metodą, kaip garbinti Krišną, išmokti jo pamokymus ir kartoti jo šventus vardus ir visą tai apibūdina Bhagavad Gita ir Srimad Bhagavatam. And the result of that will be that we will come to the position of remembering Krishna and knowing Krishna and loving Krishna. Ir jeigu seksime šio procesu, rezultatas bus toks, kad visame atsiminsime Krišną, mylėsime ir suprasime jį. Always hearing about Krishna, we'll hear his wonderful qualities. Visą laiką girdėdami apie Krišną, suvoksime nuostabes jo savybės. I often recall one conversation I heard Srila Prabhupada in Tehran, Iran. Vieną kartą klausiausi Šrilos Prabhupados pokalbio Irane. And it was very sweet because we had the opportunity to hear Srila Prabhupada speak some in Hindi. Buvo labai nuostabu, nes girdėjome, kaip Prabhupada kalbėjo hindi. And he was sitting in his darshan room, and he was speaking to his Irani disciples, and then some Indian people came in. Jisai sėdėjo patalpoje, kurioje davė daršanus, kalbėjosi su savo iraniečiais mokiniais ir tuo metu užėjo indų. So Prabhupada started greeting the Indians very, very sweetly in Hindi. Todėl Prabhupada pasitiko juos šiltai užkalbindamas hindi kalbą. He was saying, please come, please sit down, bring them water. So many nice things he was saying. Jisai pakvietė juos užeiti, prisėsti ir taip pat paprašė, kad jiems atneštų vandens. And then there was the call to prayer from the mosque that was somewhere near the temple. Į tą daršaną taip pat buvo pakviestas šventikas iš mečetės. So Srila Prabhupada stopped and the call to prayer. Iš mečetės tuo metu girdėjosi maldos skambančios. You've heard that, any of you have lived near a mosque and you've heard that call to prayer? Ar esate tai girdėję? You know, Kvietimą maldai. I spend a lot of time visiting Dubai. Aš daug laiko praleidžiu Dubajuje. And all of the mosques, they just turn on exactly at the same moment. Ir visose mečetėse kvietimas maldai nuskamba lygiai tuo pačiu momentu. And you hear this, beautiful call, calling the faithful to do their namaz. Ir galima girdėti šią nuostabų kvietimą, kaip kviečiami atsidavusieji garbinti viešpatį. So Srila Prabhupada, he asked one of his Irani disciples, what are they saying? Todėl Šrila Prabhupada išgirdęs tai paklausė vieno iš savo mokinių, ką tai reiškia. And they said, Prabhupada, they're saying God is great. O jie atsakė, Prabhupada, jie sako, kad viešpats yra didis. And Prabhupada said, oh, that's wonderful. Prabhupada atsakė, tai nuostabu. And then he said, but if they actually know how great is God, then they'll give their souls in love to God. Bet Prabhupada tarė, jeigu jie iš tiesų žinotų, koks nuostabus ir didis yra viešpats, jie iškart paskirtų jam savo sielą ir meilę. So that's why this process of chanting Krishna's name and hearing Krishna's teachings is so important. Štai kodėl šis procesas, kada kartojame šventus viešpaties vardus ir klausomės Krišnos pamokymų, yra labai svarbus. In the 7th chapter of Bhagavad Gita, the Lord begins his discussion on the process of bhakti yoga. 7th chapter, Bhagavad Gita. 7 Bhagavad Gitos skyriuje Šri Krišna pradeda aiškinti. And before 7th chapter, he's spoken about different things. Prieš 7 skyrių jis kalba apie kitus dalykus. But 7th chapter, he starts to, really zoom in on the topic of bhakti. Tačiau 7 skyriuje jisai susitelkia tiesiai į bhaktį. And he begins by saying, Maya Shakta Manaha Partha. Pradeda tokiais žodžiais. The first instruction is, Partha, to perform yoga,
You have to attach your mind fully to me and nothing else. Ir Krišna sako, Oparta, norėdamas praktikuoti jogą, turi sutelkti savo mintis tik į mane, į nieką kitą. He says, Maya Shakta Manaha Parta Yoga Yunjan Marashraya. And perform yoga, taking absolute shelter in me. Galima užsimti jogą tik tai priėmus visišką mano prieglobstį. And then he says, Asam Sayam Samagram. You should never have a doubt that that this process is the supreme and the highest process. Niekada neturėtume abejoti, kad tai pats aukščiausias ir iškiliausias procesas. And he concludes by saying, Yata Gniasyasi Touch Renew. And this touch renew is very important because it means, in order to do that, in order to attach your mind to me and to perform yoga, taking full shelter of me, and to never have a doubt, you must hear from me. Tačiau tam, kad tai padarytum, kad priimtum visišką mano prieglobstį ir neturėtum jokių abejonių, turi visuomet manęs klausytis. That's the very essential instruction. Tai labai svarbus nurodymas. That if we always keep our minds fixed in hearing about Krishna and chanting His holy name and worshiping Krishna, then Krishna will become revealed. Jei visuomet sutelksime savo visas jėgas į tai, kad garbintumėm Viešpatį, kartotumėm jo šventus vardus ir klausytumėmės jo pamokymų, tuomet priimsime visišką jo prieglobstį. And as we often like to cite that famous statement by His Divine Grace, that chanting, this process of chanting and hearing, it's not an artificial imposition that you place upon your mind. Šis procesas, šventų Viešpaties vardų kartojimo ir klausimosi procesas nėra tam tikras dirbtinai protui užkrautas įrankis. Got it? Bravo. Most natural process. Tai yra pats natūraliausias procesas. We hear, Mes klausomės, we chant, kartojame and then we remember. ir tuomet atsimename. We hear and we chant, and then remembrance of Krishna comes. Mes kartojame, klausomės, atsimename ir tuomet apsireiškia pats Krišna. And in proportion to the amount that you do hear and chant, then that much you'll remember Krishna. Ir tiek, kiek mes laiko ir savo jėgų skiriame kartojimui ir klausimuisi, tiek mes ir atsimename Krišną. That first verse in the 7th chapter, Maya Shakta Manaha, Srila Prabhupada gave lectures on that verse more than any other verse of the Bhagavad Gita. Ir Šrila Prabhupada yra davęs daugiausia paskaitų būtent šiam posmui, 7 skyriaus 1 posmui. So I was reading some of his lectures. Ir aš skaičiau keletą iš tų paskaitų. And Prabhupada said, always keeping the mind attached to me. Prabhupada pabrėžia, visuomet reikia būti prisirišus prie He Krišnos. said, what does that mean? O ką tai reiškia? He says, it means like the residents of the spiritual world. It means to be like the residents of the spiritual world. Tai reiškia, kad esame kaip dvasinio pasaulio gyventojai, They can never forget Krishna. kurie niekuomet negali pamiršti Krišnos. Even if they would like to forget Krishna, they couldn't forget Krishna. Jie netgi norėdami negalėtų pamiršti Krišnos. It's impossible for them. Tai tiesiog neįmanoma. So such a wonderful gift has been given to us by the representatives of Nitai and by His Divine Grace Srila Prabhupada. Taigi mes gavome tokią nuostabią dovaną iš Viešpaties Nityanandos ir Šilos Prabhupados atstovų. And all of our great acharyas after Lord Chaitanya and the Panchatattva, they've written extensively about Krishna so that we can understand the science and at the same time absorb our minds and thoughts of Krishna. Ir visi didieji ačarijos linijoje nuo Viešpaties Čaitanijos ir Nityanandos plačiai rašo apie tai, kaip reikia atsiminti Krišną ir panardinti savo mintis į jį. Should I speak shorter sentences? Okay. All right.
so we can absorb our minds in Krishna. Taigi, kad galėtumėm sutelkti savo mintis į Krišną. So, Dayal Govinda Prabhu, he wanted me to speak about cows. Dayal Govinda Prabhu prašė manęs pakalbėti apie karves. Oh, and I gave you the cow mantra yesterday. Ir vakar pristačiau jums karvių mantrą. Ooh. Actually, when I came, I wanted to read a book called Braja Vilastava that helps us to remember Krishna. Kai atvykau, norėjau paskaityti iš Vraja Vilastava knygos, kuri padeda atsiminti Krišną. It's an offering of obeisance to Krishna's associates who live in Goloka Vrindavan. Šioje knygoje aprašyta kaip siūlomos maldos ir nusilenkimai Krišnos palydovams, kurie gyvena Vrindavanoje. And I started reading this last week with the devotees in Kazan. Pradėjau ją skaityti Kazakstane praėjusią savaitę. In Kazan, Kazanėje. not Kazakhstan. And I started reading it because I remembered something that happened to me many years ago in Vrindavan. Pradėjau ją skaityti dėl to, kad prisiminiau keletą įvykių, kurie nutiko Vrindavane prieš kelis metus. I'm going to tell the story what happened to me in Vrindavan. Papasakosiu, kas nutiko Vrindavane. And probably by the time I finish, it's going to be time for me to finish. Ir greičiausiai, kad tuomet, kai baigsiu istoriją, baigsis ir paskaita. So next time we get together, for sure, I'll read. Todėl kitą kartą, kai vėl susitiksime, prižadu būtinai paskaitysim tą knygą. But this is what I remembered from many years ago in one evening in Braja. Štai ką atsimenu iš vieno vakaro prieš daugybę metų Vrindavane. I think it must have been 1991 or 1992. Buvo greičiausiai 91 arba 92 metai. Because I wasn't a Swami yet. Tuo metu dar nebuvau Swamis. At that time I was running the Food for Life in Vrindavan and I was a cook in Vrindavan. Tuo metu tarnavau Food for Life programoje ir buvau virėjas. And those were such happy days for me. Tai buvo labai laimingos dienos. And cooking for all the devotees and cooking for like big festivals for hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of people. Gamindavau visiems vaišnavams ir visiems festivalių svečiams, tūkstančiams žmonių. And I'd start cooking after Mangalartik and I would I'd walk out of the kitchen about 2:30 in the afternoon. Pradėdavau gaminti per Mangalaratį ir baigdavau maždaug 14:30 dieną. And then I'd clean myself. Tuomet nusiprausdavau. And many times I would just go walking in Vrindavan. Ir dažniausiai tiesiog eidavau pasivaikščioti Vrindavane. Walking in Vrindavan then and walking in Vrindavan now is very different. Vaikščioti Vrindavane anksčiau, tada tais metais ir dabar tai labai skirtingos patirtys. It's same in that Vrindavan was Chintamani then and Vrindavan is Chintamani now. Žinoma, Vrindavanas yra Chintamani ir dabar ir anksčiau. But now that Chintamani has gotten covered over with a thick layer of Maya. Tačiau dabar tas Chintamani akmuo yra paslėptas storų Majos sluoksniu. And the dusty Purikram has become a road that people like to drive on very fast. Ir dulkėti Parikramos keliai virto aršiais mašinų kovų keliais. And we don't so much hear the sounds of peacocks anymore, but from morning till night we hear the sounds of car horns honking and scooter horns honking. Ir vietoj to, kad klausytumėmės povų klykimo, dabar girdime tiesiog mašinų signalus. You know, a lot of times for us people who saw Vrindavan in those days, to experience it now, it gives us some type of tension. Ir žmonėms, kurie yra matę tą ankstesnį Vrindavaną, patirti tą nuotaiką šiandien reikia tam tikrų pastangų. So one evening I decided to go for a walk in Vrindavan. Taigi vieną vakarą nusprendžiau pasivaikščioti Vrindavane. I needed to chant my japa. Reikėjo pabaigti kartoti džepą. So I walked up to like Vrindavan village. Nuėjau į Vrindavano kaimą. And I started walking through the little lanes in Vrindavan. The small lanes.
Ir pradėjau smulkiomis gatvelėmis vaikščioti. And those lanes, there's like little temples everywhere. Ir tose gatvelėse pilna mažų šventyklėlių. And the lanes themselves, they have very sweet names. O tos gatvelės taip pat pavadintos labai nuostabiai. Like a lane is called a gully. Pavyzdžiui, viena iš jų pavadinta Gali. So there's Prema Gully, Taigi ten Prema Gali, and there's Radha Gully, Radha Dali, and there's Radhesham Gully, Radhesham, and there's Bhav Gully. Bhav Gali. You know, all sweet names, beautiful names. Patys gražiausi vardai. And it was winter time. Buvo žiemos metas. And I spoke to devotees in Vrindavan today. Like in Vrindavan, it becomes very cold, Žiemą Vrindavane tampa labai šalta. and you get this fog cover in Vrindavan, and everything becomes very wet. Ir labai drėgna, nuolatos gaubia viską rūkas. And back then, the bazaar in Vrindavan would, after about 6 in the evening, you'd never see anyone in the bazaar. Ir tais laikais dėl šios priežasties po 6 valandos vakaro turguje nieko tiesiog nebelikdavo. So I was wandering, Aš basčiausi po Vrindavaną and then I stepped right into that main road in the bazaar. ir pradėjau eiti pagrindiniu keliu link bazaro. And I walked past one of the shops. Ir praėjau pro vieną parduotuvę. It's Rajendra Tulsiwala. Rajendra Tulsiwala. Maybe some of you know Rajendra Tulsiwala. Galbūt kai kuriems iš jūsų pažįstama ši But parduotuvė. Rajendra and I have known one another since 1976. Ir jos savininkas ir aš esame pažįstami nuo 66 metų. And he was sitting in his shop and he looked up and he said, Prabhuji, what are you doing out here on a cold night like this? Savininkas sėdėjo savo parduotuvėje ir pamatęs mane, paklausė, Prabudži, ką tokią šaltą naktį čia veikia? He said, you're looking very lonely tonight. Atrodote labai vienišas. He said, you're looking like a lonely sannyasi. Atrodot kaip vienišas sanjasis. He said, what are you looking for? Ko ieškote? And so we had a way of joking with one another. Pradėjome juokauti. So I looked at him and I said, I am looking for a Siddha Paramahansa Vaishnava to associate with. Ieškau Paramahamsa Vaišnavo, kad galėčiau su juo pabendrauti. And because naturally devotees are always looking for whatever best association they can find. Nes įprastai visi Vaišnavai ieško pačios geriausios bendrijos, kokią tik gali rasti. So then he said, okay, come with me. Tuomet parduotuvės savininkas pasakė, gerai, eime kartu. Well, he said, I went, what? Aš paklausiu, ką? He said, no, come with me. Eime su manim. So we went to the shop next door, and the shop next door is Raju Fruitwala, and we got a green papaya. Šalimais yra kita parduotuvė, kurioje parduoda žaliasias papajas. And we got on his scooter. Mes atsisėdome ant jo motociklo. And we rode somewhere back on the backside of Vrindavan. Ir važiavome visai kitą Vrindavano pusę. And we came to some like broken house, like some very old house, very broken down, bricks falling everywhere. Ir privažiavome prie iš pažiūros visiškai sutrešusio namo, krenta plytos. I'm just remaining silent. Ir aš tiesiog tylėjau. Just observing what's going to happen. Stebėjau, kas dabar nutiks. It's evening time, it's about 8 o'clock at night, it's very dark. Buvo 8 valanda vakaro, labai tamsu. Rajendra knocks the door. Rajendra pasibeldė į duris. No answer. Jokio atsakymo. Knocks again. Dar kartą pasibeldė. No answer. Vis dėlto nieks neatsako. Knocks again. Trečią kartą pasibeldžia. And then one sadhu came to the door. Ir tuomet prie durų pasirodė vienas sadhu. And he was probably about 60 years old or 70 years old.
Jam buvo turbūt arba 60-70 a metų. very skinny man, Labai liesas žmogelis. a shaved head and sika, Su nuskusto galva ir šika, and just a little cloth. trupučiu drabužių. And he said, yes, what do you want? Jis paklausė, ko norite. And Rajendra said, well, Maharaji, we'd like to come for a few minutes and have your darshan. O Rajendra paprašė, mes norėtumėm gauti keletą minučių jūsų daršano. And he said, okay, but it must be quick because I'm doing obeisances. Ir jisai sutiko, gerai sako, bet labai greitai reikia viską susisukti, nes siūlau savo nusilenkimus. So we went inside, Mes užėjome į vidų and really there was nothing in this room ir viduje tiesioginė to žodžio prasme nieko nebuvo. except a little wooden table and a very simple picture, Radha and Krishna. Tiesiog mažas medinis stalelis ir Radha ir Krišnos paprastas paveikslėlis. And in old Indian construction, many times they have these wooden sticks that come from the wall that people hang things on. Ir senovinėse indiškose namų konstrukcijose paprastai iš sienos kyšo medinės dalys, ant kurių žmonės kabina And I just daiktus. noticed that he had like 4 or 5 sets of beads that were hanging from that thing. Aš pastebėjau, kad jisai turėjo 4 ar 5 maldos karolius pakabintus. ten. So I bowed down and I was going to touch his feet. Aš nusilenkiau ir siekiau prisiliesti prie jo pėdų, And he folded his hands. He said, please, no, I'm doing obeisances. bet jisai sudėjo delnus ir paprašė, nereikia, aš siūlau savo nusilenkimus. So then Rajendra said, Maharaj, you should ask him some question. Tada Rajendra pasiūlė, Maharaj, užduokite jam klausimus. And I said, okay. And then I was thinking and I said, Maharaji, could you tell me about your sadhana? Aš pagalvojau ir paklausiau, Maharaj, gal galit papasakoti apie savo sadhaną? Because naturally we always want to hear, how people are chanting, how people are reading, what people are doing in order to enrich our own practice. Nes paprastai tikimės išgirsti apie tai, kaip bhaktai kartoja šventos viešpaties vardus, ką skaito ir kokią praktiką atlieka, kad pagilintų savo. So he looked up and he said, well, I get up at 3 o'clock every morning. Jisai pasakė, keliuosi 3 valandą ryte kiekvieną dieną, He said, I wash my face nusiprausiu veidą, and I wash my mouth, įsiskalauju burną, and then I sit down and I begin to chant japa. prisėdu ir pradedu kartoti džapą. And then I said, and when do you finish your japa? I said, when do you finish your japa? Aš paklausiau, kada baigėte kartoti džapą. He said, 5 o'clock in the afternoon. Jisai atsakė, 5 valandą vakare. And I was like, Buvau nustebintas. that's 14 hours. Galite įsivaizduoti, tai 14 valandų džapos. He's just sitting, not moving, chanting Hare Krishna. Jisai tiesiog sėdi, nejuda ir kartoja Hare Krishna. And then I said, well, Maharaji, what do you do then? Ir paklausiau, Maharadžia, ką darote po to? He said, then I have bath. Tuomet nusiprausiu. And he said, every day Krishna is kind and he sends me 1 green papaya. Ir Krišna toks maloningas, kad tiesiog tuo metu kiekvieną dieną atsiunčia man 1 žalią papają. So I put that green papaya in water and it starts to boil. Todėl aš įdedu ją į vandenį, užverdu. And while it's boiling, I offer obeisances. O kol verda, siūlau savo nusilenkimus. I said, but who do you offer obeisances to? Aš paklausiau, kam jūs lenkėtės? He said, oh, I offer obeisances to Sri Krishna and all of his associates. O jisai atsakė, aš siūlau savo nusilenkimus Šri Krišnai ir visiems jo palydovams. And all of the sacred places in Braja. Ir visoms šventoms Vrindavano vietoms. I said, how many obeisances do you do, Maharaji? Paklausiau, tai kiek nusilenkimų jūs He siūlote? said, minimum 1008. Ir jisai pasakė, mažiausiai 1008. And then I said, then what do you do? Paklausiau, ką veikiate po to? He said, well, when the papaya finishes cooking, I give it to my Radha and Krishna picture.
Jisai, and then I eat that. jisai pasakė, kad tuomet, kai papaja baigia virti, aš pasiūlau ją savo Radai ir Krišnai ir paskui pats suvalgau. I said, then what do you do? O po to He said, well, by then it's about 9 o'clock. jisai atsakė, kai viską baigiu, būna maždaug 9 valandos vakaro. Then I sit down and I chant japa. Ir tuomet atsisėdu ir vėl kartoju džepą. And I said, well, how long do you chant japa for? Aš paklausiau, kiek dar kartojate He said, džepą? I chant till midnight and then I take rest. Jisai pasakė, kartoju iki vidurnakčio ir tuomet einu ilsėtis. And I was pretty much, I was pretty much shocked to think how much this individual was really giving himself to the process of hearing and chanting about Krishna. Buvau tiesiog šokiruotas, galvodamas apie tai, kaip stipriai save atiduoda šis žmogus kartojimui šventų viešpaties vardų ir klausimuisi. And so then I decided to ask one more question. Todėl nusprendžiau užduoti dar vieną klausimą. I said, Maharaji, because at that time I'd read how Srila Prabhupada said that the perfection is if we can shed a tear of love for Krishna. Tuo metu buvau girdėjęs, kad Prabhupada sakant, kad praktikos tobulybė, jeigu kartodami šventus viešpaties vardus galime bent vieną ašarą I said, išspausti. Maharaji, do you cry? Aš paklausiau, Maharadža, ar jūs verkiate? And he folded his hands, he became very humble, and he said, I'm from Jagannath Puri. Ir Maharadža nuolankiai sudėjo delnus ir pasakė, žinai, esu buvęs Džaganatha Puryje. He said, when I was young, I lived there. Kai buvau jaunas, ten gyvenau. And I would sit in the samadhi of Haridas Thakur, Sėdėdavau Haridasa Takuros samadhi and I would chant. ir kartodavau šventus He vardus. said, and I would cry and cry. Ir verkdavau. He said, but I came here to Vrindavan, Bet atvykau į Vrindavaną and I must have committed an offense ir greičiausiai padariau kokį įžeidimą, because I don't cry anymore. nes nebesugebu verkti. And then he said, please, you must leave because I have to continue my obeisances. Ir jisai tuomet paprašė, gal galite išeiti, turiu tęsti savo siūlyti nusilenkimus. So Srila Prabhupada told us that, we can't be like these saints that go and live in seclusion and perform like a secluded spiritual practice. Šrila Prabhupada yra sakęs, kad mes negalime būti tokie kaip šie šventi žmonės, kurie gyvena nuošaliose vietose ir užsiima intensyvę dvasinę praktiką. But Srila Prabhupada always encouraged us to increase our spiritual practice, and particularly to increase hearing about Krishna and chanting Krishna's name in the association of pure Vaishnavas. Tačiau Šrila Prabhupada visuomet skatino, kad mes plėstume ir gilintume savo dvasinę praktiką ir ypač šventų vardų kartojimą, klausimąsi Vaišnavų draugijoje. And by doing that, and by being very sincere and by practicing our Krishna consciousness in that way, then most naturally that love for Krishna will arise within the heart. Ir tokiu būdu praktikuodami ir būdami labai nuoširdus, galime būti tikri, kad viešpats Krišna apsireikš mūsų širdyse. So since I remember that thing about offering obeisances, and so we'll read about places in Vrindavan that he must be offering his obeisances to, and which our acharyas have shown us that we can offer our obeisances to. Taigi aš prisimenu šią istoriją, kaip tas sadus siūlė savo nusilenkimus visoms šventoms vietoms Vrindavane. Todėl kitą kartą galėsime paskaityti apie tas šventas vietas. Okay, now I will stop. Dabar sustosime. And His Grace Madhava Prabhu will lead us in chanting the holy names. Ir jo malonė Madhava Prabhu įves mus į šventų vardų kartojimą. Thank you very much. His Divine Grace, Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanandi. We may not be chanting from morning till night, but when we have the opportunity to chant in association like this, we should try to do it
with really, really careful, fixed attention. Hare Krishna. Galime nekartoti nuo ryto iki vėlumos, tačiau kai turime galimybę bendrauti su tokiais baktais ir kartoti šventus vardus jų draugijoje, būtina ją pasinaudoti.